FC Barcelona kugira ngo noneho mu by'ukuri amafoto na video zijye hanze ubundi asinye amasezerano amugeze na 31 agikinira FC Barcelona. Birumvikana ko aracyafite n'imyaka 6 ari ya Barcelona umuvandimwe Lamine Yamal. Nekereza ko Adam imyaka 6 akiri muri FC Barcelona byo ntabwo bitunganye kuko birumvikana ko aracyari muto ubwo azasoza amasezerano afite imyaka 24 y'amavuko. Ariko ikintu benshi baza amasezerano y'imyaka ingahe aracyafite kugeza 31 2033 bazafite imyaka 24 imyaka 6 gusa afite 18 nibyo gusa ikintu kiremera ndetse muri ni kimwe Adera uyu muvandimwe yahawe nimero 10 nibyo benshi bibaza muri kano kanya bivuze ngo nimero 10 somo twara kuri Lamine nimero 10 ni amateka nimero y'amateka muri Barcelona ni nimero 7 muri Manchester United. Bivuze ngo bamaze kubona ko yakuze kwambara iyo nimero n'uzuma kamateka cyizere bamuhaye agomba gutwara idarapo ry'aba Qatar. Lamine Yamal abantu babyibuka neza ngira ngo yatangiriye kuri nimero 27 baza kumuha nimero 19 muri sezo ya mbere yuzuye, sezo ya kabiri yuzuye bamuhaye nimero 10 mu mugongo. Nimero nkuko bigarutseho yambawe n'abantu bakomeye burya kugira ngo nimero igira agaciro muri club biterwa n'abantu baba baragiye bayambara. Ni nimero yambawe na Lionel Messi recently ayihesha ikuzo mu buryo bufatika bwose kuva yayifata ahagana za 2010 ngira ngo na 10 aho ngaho za 2009 na 10 ayikuye kuri Ronaldinho nayo wari warayifasha ahagana za 2003-2004 aza muri FC Barcelona avuye muri Paris Saint-Germain. Riquelme nawe yari yarayambaye mbere ya Ronaldinho. Ramon Riquelme nawe ni umunyargentine right? Yes, Riquelme ngira ngo nawe ba Xavier Saviola bari muri equipe ya 2006 batsindwa n'aba bakuyemo na batsinda Arsenal cyangwa bakuyemo nande wan ryari 2006 mu gikombe cy'isi ba Saviola na ba Riquelme. Uravuga mu gikombe cy'isi 2006 kuko bakuyemo na France. Iba ndumva ari inzira ya France. France niba yakuyemo ijya finale oya bakuyemo na Portugal ya Luis Figo yego kimwe cya kane kuko bari bafashe penalty za oya bakuyemo n'Ubudage kuko Ubudage bwabatsinze kimwe cya kane oya kimwe cya kabiri butsindwa n'Ubutaliyani. Kegere Reyman yafashe penalty za Argentina arazumutsa usibye ya Alberto Ayala. Icyo gihe so Riquelme nawe yarayambuye Rivaldo nawe yari yarayambayeho. Giovanni ngira ngo baramuzi nawe yari umukino ukomeye muri FC Barcelona. ba Romario, Pep Guardiola nawe yari yambaye Pep. Gary Lineker umwe muri Barca mu Bwongereza banyuze muri Espagne muri equipe FC Barcelona. Gary Lineker na Maradona yarayambaye ndetse n'wa muhungu n'wa mugabo umenya ari we watwaye Ballon d'Or witwa Suarez nawe yambaye nimero 10 muri FC Barcelona. Atari Suarez w'iki gihe ariko tubona ni Suarez wa kera cyane. So urumva rero ni nimero yambawe n'abantu bakomeye cyane bafite amateka akomeye cyane muri FC Barcelona ko nibura benshi muri abangaba bagiye batwara Ballon d'Or. Abo ba Messi aba Ronaldinho bagiye batwara Ballon d'Or bambaye ino nimero. Uyu musore imyaka ibiragize n'igice azamuye muri FC Barcelona yari imyaka navuga irempekable cyane. Imyaka yo gukora izina, imyaka yo kwamamara mu buryo bukomeye cyane. Lamine Yamal aramamaye agize ubwamamare buteye ubwoba. Amaze gukina match zigera kuri ndumva ari 105 plutôt 106 ibitego. Iyi sezo yashize yatsinze 18 yari yayibanjirije yatsinze ibitego 7. Urumva ushaka kwituteranya 18 wongeye ibitego 7. Urwego rw'ibitego atsinze ni ibitego 25 na assist 21 umwaka ushize ziyongera kuri 7 yari yatanze umwaka ari wabanje na assist zigera kuri 28. So Lamine Yamal ni umukinnyi FC Barcelona kwera uburyo agize igikundiro gikomeye. Baravuze bati muri no groupe turamutse tumuhaye ino nimero uretse kuba byadufasha gucuruza iyi nimero ikongera ikagira agaciro muri FC Barcelona kuko isa nkaho yari dormant muri iki gihe yari sinziriye ifitwe na Ansu Fati. Ntabwo yari nimero muri FC Barcelona igicuruza cyane
ariko Lamine Yamal zinagize mu gihe gito, uburyo isi imaze kumwakira nk'umukinnyi w'umupira, uburyo hirya no hino barimo bamutera icyotezo, uburyo mu gihe kitarenze imyaka 3 tumumenye ahise agira miliyoni 36 zimukurikira kuri Instagram. ni ibintu biba ari binini cyane, uburyo asinya amakontra aremereye n'abafatanyabikorwa baremereye. Baravuze bati rero uyu muntu reka ariwe duhereze iryo tara. Lamine Yamal nawe yiteguye kwambara uwo mwambaro kuko we yumva nk'umuntu z'umupira, ni umwana wakuriye hariya. Ibyo ngibyo ni biramuhereza agaciro kurushaho kuva yagera muri FC Barcelona akiri umwana muto cyane. Ibyo byose ni ibituma Barcelona bavuze bati nta wundi mustar dufite mu gihe kiri imbere uretse uyu nguyu tugiye kumurika. Uwo twagerageje kumurika yari Ansu Fati biratwangira, reka uyu nguyu tumuhereza itara, tumuhereza indabyo ze. Bisobanuye ko no myaka iri imbere tugiye kubona FC Barcelona ari wishyira kuri spotlight kurusha undi mukinnyi wari we wese. Ukanya gato ndaje Samir agerageze mubaze ikibazo kiri buze gusobanura mu by'ukuri icyo Lamine Yamal ari cyo. Hanyuma akimara kongera amasezerano atera umuvandimwe twa Lamine Yamal magambo ati renewing with my contract until 2031. Ati kongera amasezerano yanjye kugera mu 2031 is an important step. Mu by'ukuri ni n'indi ntambwe ikomeye cyane y'ingenzi. It's a long road filled with victories. Ruzaba urugendo rurerure cyane rurimo intsinzi nyinshi. We hope to enjoy it even more than last year. Ndizera yuko tuzishimana mu by'ukuri kuruta uko twabigenje umwaka ushize. Messi had his journey. Messi yagize urugendo rwe. And now mine is beginning. Ubu nanjye urwanjye ruratangiye. My number 10 comes from Ansu Fati. Nimero yanjye 10 ivuye kuri Ansu Fati. I will try to bring joy to all the Chulas. Ati nzagerageza kuzana ibyishimo ku bafana bose ba FC Barcelona. All kids dreams of being like Messi, Ronaldinho or Maradona. Abana bose barota kuba nka Messi, Ronaldinho cyangwa Maradona. I will try to follow their legacy. Nzagerageza mu by'ukuri gukandagira mu nkweto nk'izabo cyangwa se gukora mateka nkayo bakoze. I'm quite indifferent to both criticism and praise unless it comes from my family. Mu by'ukuri nsa nkaho ntari umuntu wumva abanenga cyane cyangwa se abanshima cyane kireke bivuye mu muryango wanjye. I'm really focused on football. Mu by'ukuri ngiye ibitekerezo byanjye byose biri ku mupira w'amaguru. Winning the Champions League and the World Cup. Gutwara Champions League n'igikombe cy'isi. These are my goals now. Ubu ngubu nibyo nshaka kugeraho. To keep improving and enjoying myself. Kugira ngo nkomeze kuzamura urwego rwanjye rw'imikino ndetse no kwishima. That should be the team's goal. Ibyo ngibyo bigomba kuba mu by'ukuri ari ikintu ikipe yifuza kugeraho. And keep playing well and winning titles. Komeza gukina neza ndetse no gutwara ibikombe. The coach told me to rest. Umutoza yansabye ko nduhuka. There is a double session tomorrow. Umunsi w'ejo dufite imyitozo ibiri mu gitondo na nimugoroba. He congratulated me and encouraged me to keep going. Ndasa amashimwe ya felicitation kandi arambwira ati komerezaho. My grandmother is very important to me. Nyogokuru wanjye ni ingenzi cyane kuri njyewe. I want to thank her for everything she's done for me. Nshaka kumushimira kuri buri kimwe cyose yankoreye. The event was delayed because she was in Morocco. Natinze gusinya amasezerano cyangwa se ngiye byatinze kujya hagaragara kubera yuko nyogokuru wanjye ari muri Maroc. Lamine Yamal aracafite imyaka 6 muri Barca, 2031 ndavuga umwaka cyangwa se 2031 akiri muri FC Barcelona. Arambara nimero 10. Hanyuma sa mukurikije ibihanga yavuze batatu, yavuze Maradona, avuga Dinho, avuga na Messi, ariko byanze bikunze in equipe y'ubukombe byanze bikunze nimero nk'iyi ya Ballon d'Or 8 ndavuga Messi n'undi mutwaro kuri Lamine Yamal. Kukurikije group afite muri kano kanya intumbero za Barca mu myaka iri imbere, kurikije ibyo bari kubaka muri kano kanya, Lamine kumugira nk'umuyobozi w'ikiragano cya Barca mu myaka biraza gutuma basubira ku isoko kujya kugura nimero nshya ya Lamine. Muri no minsi turi mu isi yo kuvuga ngo ibigezweho, niba udafite telefone igezweho nyine barakureba bakavuga bati oya ntabwo uri kumwe n'abantu, nyine n'isi yaragusise. Uraza na 13 mu bantu tugeze muri generation ya 19 ngati ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Bahita bakugatereka reka warasigaye. Ijyari rero nuko icyambere n'ubucuruzi, icya kabiri mu kibuga no musore navuga ngo werekanye ko we n'imyaka nta hantu bahuriye cyane cyane mu bijyanye no gukina umupira w'amaguru.
niba ari ukubera yakinnye mu bato cyane kuko ni umusore wakinnye ku muhanda cyane ko na Barcelona niho yamukuye kandi ntiyigeze abireka kuko ubona ko ari umupasiyona w'umupira abandi bajya mu bindi bihugu bitandukanye nka za Brazil n'iki ukababona mu maklub bari kubafotora n'ibindi bitandukanye ariko we yagiye kureba Neymar amafoto twabonye naho bakinaga beach soccer naho bakinaga umupira usanzwe beach volley yariko ya futu bayita foot volley n'ibindi bitandukanye bisobanuye ngo Lamine Yamal ni umupasiyona w'umupira kandi ibyo aciyemo ikintu gishobora kuba cyamuhagarika cyonyine ni imvune kuko naho ubundi ubushobozi yaraje mu gikombe cy'Uburayi arakubita abantu benshi ntibari banamuzi cyane baramumenya aragarutsa muri UEFA Nations League n'ubwo wenda finali ntabwo yayitwayemo neza kuko yahuye na equipe navango iri en forme n'abakinnyi bayo bose bari muri forme bose uhereye kuri Kizigenza Cristiano Ronaldo kugeza kuri aba Portugal bari mu ikipe ya Paris Saint-Germain kandi ntabwo bazahora batsinda ibintu byose ngo babitware ariko nabwo yagaragaje urwego tumwe muri za kimwe cya kabiri kirangiza ntekereza ko ono mwana igihe cyari kigeze Lamine Yamal ni academy graduate wa Barcelona ujya kureba abandi bana bari kumwe n'ubu ngubu Barcelona imwe mu equipe itarimo abakinnyi benshi bakuze apari abazamu na Lewandowski n'abandi barimo ama individual arimo nk'aba ininde uyu wo muri defense Kubarsi oya Kubarsi n'umwana Inigo Martinez n'abandi batandukanye bakuru nyine bari muri la equipe ariko ubone n'urubyiruko ni Casado ni Bernardi ni ba Gavira ni bande ba Pedri ni generation zimwe abantu bafite 18 n'abandi bafite 24 ntabwo batandukanye cyane ni navuga ko uyu musore witwa Lamine Yamal apari yo ko abafana ba Barcelona bamufata nk'umuntu wabo wakuze bamureba n'impana agaragaje ku rwego mpuzamahanga adizavinga kwambara nimero 10 kuko Ansu Fati wayihawe ntiyigeze akora na kimwe cya kabiri cy'icyo Lamine Yamal akoze muri iki gihe true ntiyigeze akora na kimwe cya kabiri kandi yari yayihawe bivuze ngo uyu mwana ikintu cyo nyine mbona cyamuhagarika ibyo yagize 18 akeneye kurindwa siriti itangazamakuru no hanze y'ikibuga kuko ari kuvuga inkuru zitari nziza nyinshi yego ngaho ngo yateguye ngo ikirori ngo kigomba kuzamo ngo abakobwa ngo baba blonde ngo kandi nta telefone igomba kwinjira aho ngaho polisi itayikanga ati icyo kirori mugiyemo kitarimo polisi kitarimo kugaragaza location y'ahantu mugiye ngo location muzayihabwa buri munsi umwe kandi nta muntu wemerewe gusicinga icyo kirori utega uhitamo abantu bafite ubumuga bw'ubugufi akaba ari butwara ngo bajye gushimisha abantu iki kirori kigiye kuberamo iki abantu bagahita bagira ikikanga nabonye na leta ngo izakora iperereza y'ibyabereyemo ngo niba nta bidakurikije amategeko birimo kono byari byagenze bimwe mu bigo hariya muri Espagne niba navuga biharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu nyine ngo nyine ngo ntabwo bishimiye kuri akuntu bafasha abantu nyine bafite icyo kiriya kibazo gufata kuri condition ni ugendeye kuri condition ngo muze gushimisha abantu ngo baze bashimisha abantu nyine usibye n'abagufi batari barebare usibye n'abagufi nk'ubu ngubu ariko umva kuntu bari abajene bo bisobanuye baravuze ngo twebwe ino ndeshya Imana yaduhaye ngo yaduhaye igikundiro cyo kuba abentertainer ngo rero niba ino ndeshya Imana yaraduhaye amahirwe yo gukorera amafaranga dushimisha abantu ati nta mpamvu yo kurega Lamine Yamal twebwe twaje tubishaka nta wadushyizeho igitutu ntabwo ari bo twarishyuwe ntabwo ari bo barega itegeko nshinga ry'ibihugu bitandukanye ryose rivuga ko nyine iryo n'ivangura iryo ari ryo ryose uri gutanga akazi ugendeye kuko umuntu areshya ariko babikomejeho kwa mbere uburyo burambuye ntitubitinda ntabwo turabitindaho ntabwo uravanga kuko reka nkwe nk'urugero nshobora kukubwira reka ngo ibihumbi 20 ngo kubita ingumi ukareba ubukene wifite ugahita yingubite ntabwo kuba kubyemera bikuraho ko ari icyaha uri kubyumva ariko ari make se akabana bavuga ati ubwo ufite 30 nyine zana miliyoni 10 cyo kujya mu bite n'umujyi urumva barira kuba abantu bamwe bemera ibyo bintu kuko bakeneye amafaranga nyine ntabwo bikura ko cyaba ari icyaha ntabwo bikura neze kamaze ntabwo urumva abantu bategeye bikagira iyo ngiyo ni inkuru imwe iri recent reba izindi nkuru zimaze iminsi kuri Lamine Yamal zitari umupira inkuru nziza isohotse niyo kongera amasezerano subira inyuma ngo wa mudamu ngo subira inyuma ibiki byose mwitangazamakuru ngo yateguye ngo ngakantu ngo ko kuza gukora sungone ngo n'abagore batsinda Portugal byose bikajya hanze n'amafoto akajya hanze
Barcelona niba ishaka ko uno mwana atwara nimero 10 ye neza nk'uko agomba kugira bamurinde itangazamakuru bamubwira ibyo agomba kuvuga kuko niba wibuka neza no muri UEFA Nations League bamunenze ko yagiye imbere y'itangazamakuru ingofero yirebesheje inyuma n'ibindi byinshi bitandukanye. Ntekereza ko Barcelona yabibonye future star igihe cyose yamubungabunga ikamuri mu kibuga nta ushidikanya ku mpano ya Lamine Yamal, ariko hanze y'ikibuga bishobora kuzamwicira brand kuko brand atwaye si ya Barcelona gusa, yego ni igihugu cya Espagne, ni no mu bucuruzi n'aba ni Nike bambika n'ibiki byose. Ako ngiye nabonye no mujene mu bijyanye n'imyifatire hanze y'ikibuga, we ashaka kubaho nk'aba bastar nyine b'aba Gens, ashaka kubaho nk'aba Neymar, ngo we nashaka kubaho nk'abandi. Hari umukobwa witwa Claude yaravuze ati barambwiye ati ngo bari batoranyije abakobwa 12 baba blonde baba bafite ya misatsi y'umweru ngo ari ukukwishyura 12000 cyangwa hagati ya 12000 na 20 kwa tending ikirori, ariko nta telefone uri buzane kagarara bati ntabwo namara amasaha 5 nta snap navugana n'abavandimwe ntabwo byakunda. Hanyuma ugifite ijambo gato Samir, ntekereza kuri mu bantu kenshi babaza utuntu twa football nk'utu inkuru nabonye mu minsi itambutse ivuga ngo kubera iki abakinnyi benshi bakomeye bakunda kwambara nimero 10 mu mateka umuntu abateka tubwire iki tuntu nk'utwo ndabizi ubutunzi abagira bate kubera iki abakinnyi benshi bakomeye bambara nimero 10? Kera bakinaga ku myanya kera bakinaga bagendeye ku myanya mu kibuga basanga umuntu nyine niba uhagaze niba uri mu izamuri nimero 1 niba uri kuri 2 nimero 2 nyine niba uri 3 uri 3 niba uri mu muti wa defense ahitwa kuri 4 baba ndiboba mu ba 5 uri nyine uruwe nyine nk'ibi. Noneho umupira wa kera rushingiye ku bantu individuality yarakoraga cyane kuko ndibuka no muri bari bakwamaza n'igikombe cy'isi cya 2 muri kuri Radio Rwanda habaga publicité ivuga ngo igikombe cy'isi gigiye kuza mwavuga ngo Brazil ya Ronaldo noneho ngo France bwa Zinedine Zidane ngo Bwongereza bwa Beckham nyine buri wese bakagenda batoranyamo izina ry'ingenzi kuruta ibindi byose. Nusubira inyuma urasanga abakinnyi bakomeye ntabwo wabaga ari aba nimero 9 baza bakina mu izamu gusa, ahubwo ari abakinnyi bacengaga equipe hafi ya yose ugasanga umukinire kandi nureba mu kibuga nimero 10 ni aho bita ngo mwataka dositsi wasangaga ari wo wubakiye umukino kuko ni watangaga za passe za nyuma afite n'ubushobozi bwo gutsinda, ashobora kuba yatanga ya passe ya nyuma akaba yanatsinda. Nusubira inyuma urasanga zo nimero 10 ba Maradona aba ba Zidane bande ugasanga nyine ba Pele ugasanga bakoze ibidasanzwe mu gihe cyabo. Niba abakinnyi yarafite ubushobozi bwo gufasha mu mikinire ariko akanatsinda n'ibitego. Rero usanga mu mateka baragiye binjiramo usanga aba nimero 10 aribo bafatirwaho urugero kubera ko imikinire ya kera yari meze nk'ishingiye ku muntu ku giti cye, basanga wa muntu uzi gucenga mu kibuga ariko anatsinda n'ibitego bitandukanye no ku yindi myanya. Wasangaga nk'umuwinga guhindura amasantre cyangwa yatsinda icyo kimwe cyangwa ingahe, ariko no nimero 10 niwe watwaraga niwe umeze nk'umuntu utwara umukino wa equipe ugasanga mu mateka niwe muntu watsinze cya gitego kidasanzwe, niwe muntu wacenze ikipe yose akayumutsa agatsinda n'igitego, ariko aba nimero 9 n'indi myanya bisanga nyine bibaye naho nimero 10 ari amateka ari igomba gutwara equipe. Urakoze cyane. Kubera iki abakinnyi benshi bakomeye bambara nimero 10 nicyo nani nkubajije kandi urakoze kudusubiza mu buryo bwiza. Samir, ntekereza ko wenda kuri Lamine akabazo gato Adrian wenda gasa nako umuntu ahita yibaza muri kano kanya, mu by'ukuri iyo tuvuze guheka equipe si benshi babikoze mu mateka, si benshi pe. N'uwo Messi wikoreye Barca ku mugongo wiwe, ni Cristiano imyaka yanyuze muri Madrid twibukiranye gatoya ukabona arayihetse pe ari uyihetse ku mugongo wiwe agatsinda ibitego byinshi, ukabona n'uyihetse ikipe mu by'ukuri. Arsenal ya Henry ya Thierry ubona ko ariwe muntu hari Arsenal ya Thierry twibukiranye wa muntu uvuga uti ngo yarayihetse ngo abuzemo ikipe ahita rwasi burundu. Ariko ni in terms of goals kuko turagenda ku bitego byanze bikunze turagenda ku bitego Tottenham ya Harry Kane yego byabaga bifite, ariko Samir nuvuga aho ngaho ku bitego n'igikombe ntabwo ikipe ibikorwa ni ntabwo amakipe yose yatwara ibikombe ariko turebe igikombe akoze ko Tottenham yageze kuri finale ya Champions League, ntabwo ari pare soko gutwara igikombe uko yageze kuri finale ya Champions League Tottenham Harry Kane Resta ya Jimmy Vardy
aha Leicester ya Jamie Vardy y'amahereza aya Oya, yari iya Jamie Vardy buriya. uziko Jamie Vardy yakoze ibintu bitigeze bikorwa n'undi gutsinda mu mikino 14 yikurikiranya muri Premier League cyangwa yari Jamie Vardy ufashwa n'amahereza. oya rega nta n'ikipe n'imwe wasangamo umuntu umwe biragoye ariko byibuze ukabona uruhare rwo ruragaragara. ariko Jamie Vardy muri cya gihe cya Leicester yari indi bintu uziko Vardy ari mu bakinnyi 10 hari ntari mu 10 watsinze ibitego byinshi muri Premier League yateye mu 15 icumi yaba yaragezemo yarabitsinze Jamie Vardy yabaye top scorer yabaye top scorer iraseze yatsinze 24 Jamie Vardy yabaye top scorer aguze icya gihe batanga igihembo ku bakinnyi benshi. icyo nanjye kubaza ikintu cy'akanama kuri Lamine Yamal ukurikije abo bantu wagenda unakomoza bagiye baheka amakipe uburyo amakipe yaba yari yubakitse muri ibyo bihe Barca birahise biki mu kibuga ndavuga mu kibuga honyine kugira ngo byibuze Lamine bahaye inshingano azazisohoze muri rusange. Okay, urakoze cyane Mbappe muri FC Barcelona. Reka mbafatireho wenda urugero rw'uburyo bagiye babigenza mu myaka yatambutse y'umyange kuri Lamine Yamal nawe ntekereza yuko ikipe yiteguye kukugira umusitari no kukugenderaho hari privilege batangira kuguhereza mu kibuga siko bimeze Sami. Hari privilege batangira kuguhereza mu kibuga, hari privilege umutoza atangira kuguhereza kugira ngo wongere imibare ukomeze no kuba umusitari ukomeze no gutsinda ibitego ukomeze kugaragara nyine uko ikipe shininga nawe ukomeze kugenda bigaragara ko ari we wabigizemo uruhare cyane. Bisobanuye ngo mu minsi iri imbere cyangwa se mu myaka iri imbere dushaka kuzabona Lamine Yamal agenda ahabwa icyo bita free roll, ahabwa ubwinyagamburiro nkuko twabonaga Messi yabuhabwaga. Messi akaba ari umuntu wakina ku 10 wakina ugasanga right wing yose barayimuheye bamushyira muri condition yose ishoboka yo gutuma yumva yakina neza imworohereza. Rimwe na rimwe akaba ari nawe muntu bakamurekera ama penalty bakamurekera ibintu byose kugira ngo imibare y'ibitego kuko nk'ubu ngubu abantu banenga Lamine Yamal mwaka ushize Lamine Yamal yakoze ibara. Lamine Yamal yamaze amezi anadatsinze igitego kandi ama penalty aboneka yamaze amezi anadatsinze igitego muri La Liga kuko n'abantu rega Lamine Yamal yatsinze ibitego 9 byenyine muri champion last season ni bikeya cyane. ibitego 9 amezi 10 ibitego 9 ni bike cyane, ni bike ku muntu kuyo nabyo wamuhanganisha ngo Ballon d'Or niki aho ngaho bayahakubitiwe ibitego 9 muri ligi yose ni ibitego bike kandi ugiye kureba FC Barcelona ugiye kureba penalty Lewandowski yatsinze ni nyinshi cyane. Bisobanuye ngo Lamine yazitsinda nibura bishoboka yuko yari bujye mu ibitego byose by'ama penalty bishoboka ko Lamine yari bujye mu bitego wenda 15 kuri ibitego afite yatsinze umwaka ushize bigera kuri 18 toute competition muri FC Barcelona. Bisobanuye ngo byari kwita buzamika bikagera nko muri 25 ni urugero. Bisobanuye ngo rero mu myaka iri imbere Lamine Yamal dushaka kuzabona nyine ari we muntu uhabwa izo kufra izo penalty izo corner z'ahangombwa ibintu byose nyine ukabona yuko barimo babimwubakira. Ariko nabonye we for now yifuza kubaha Grafre Lewandowski kuri oya yifuje kumwubaha mwise Lewandowski buriya penalty wazimutera nako ari yaravuze ati akenshi Messi yashize yavuze yuko yifuza kugenda step by step. Aravuga ati niba umuntu nka Lewandowski of course ari aho ngaho ntago watangiye tuvuga ati Lewandowski uyiraserega nabwo ne uyirase nabwo n'indi risk nabonye kuri Vini. Ariko waravuga ati rero reka tube tugize gute ndumwubashye reka mwubahe izo penalty zigumana ariko ntago ari handi igihe kinini mu gihe runaka inshingano bazazimereza nawe mafukufurese ajya kufurasi za Rafinha akenshi ni Rafinha uzifata aranabarusha ariko kuzitera arya isusuri ariko ararusha nese Lamine Yamal azi kuzitera cyane ariko nyine ntago bizakomeza azagera iza hafi baziguha kuko na skills bakongerera kuko urabyitoza ukabimenya. Ariko so far imyaka 3 si imyaka 3 akeneye Barcelona muri equipe yari wando ni 3 yari ari ku bwa Xavi ndumva ari wamo introduije akina umwaka ariko no imyaka 2 kuko indi yaje muri saison hagati. Ntekereza ko haracyari kare cyane ariko ni impano idasanzwe kereka wenda bibaye ibindi byashobora guhinduka. Ariko abakinnyi benshi niko yaje aje mu buryo bwa Haaland
abandi yaje akajya atsinda ibitego ndibuka mu gikombe cy'isi cy'abakinnyi imyaka 20 yatsinze ibitego 9-1 Yeah. abantu bakajya bamushidikanyaho ajya muri Salzburg akajya atsinda umuho w'ibitego ajya muri Dortmund agatsinda ibitego Oregon Solskjaer yamupropoje Manchester United baramubwira ati vuga uvuyeho twamupropoje ngo akiri muri Molde yaramupropoje baramubwira ati bati reka abo bana biwanyu akiri muri Molde kubera yuko na Solskjaer ariho yatozaga nk'umuntu nyine ufite ahuriye na United ngo yajyaga nyine ahamagara muri United akavuga ati ariko hano hari umwana utayizamu ati mwamuzana hakiri kare ati umuntu muri za Molde yo ngiyo iwanyu ubwaza umupira ajya muri Salzburg ageze muri Salzburg cyajya ari macima akarabwira ati ariko twamukoreyo tukamuzana ati umuntu muri Salzburg yigira muri Dortmund ajya kubita ibitego bagiye gutekereza kumujyaho za Man City zasamye zaratavaza nabo bishoboka ubwo kuri no kontra bamuhaye igiciro cya miliyari imwe ku muntu wamukura muri Barca Barcelona ibisanzwe barakanzwe miliyari imwe kuri Gavi ba Pedri ba Araujo barakanzwe kuri Neymar barakanzwe miliyari y'ama pounds cyakora uzayishyura nawe azayishyura ko yaciye hese financial fair play umushahara wa miliyoni 15 kuri sezo ariko uko igihe kizajya cyegera imbere anakina neza kurushaho zigera kuri 20. Okay, aracyafite imyaka 6 muri FC Barcelona. Lamine Yamal nimero 10 mu mugongo byanze bikunze no umutwaro ndetse n'akazi gakomeye kuri Lamine Yamal ko Samir kuwa gatanu asiga umunsi w'ejo n'ejo bundi ariko nabagira inama imwe yo gukina uyu munsi kuko uyu munsi